Kanti ke letindlovu lesolokuthi hlamahlama lapha enenzaweni yase Janeni tifikile lapha emananga kusa kwalomuhla lapho tifike khona tilishumi nakunye. Kanti letindlovu leti tihamba nje kuyevakala ukuthi tichamuka khona eNingizimu Afrika. Kanti ke sesifika kulenye ilikhala lapho tifike tahlamahlama khona basichazele ukuthi engabe tentene. Kanti ngalolu hlangothi tifike tashuphula wonke umbila tawubeka phansi. Kwendekile lana angathi but nje udonatonile ngoba lana tibulele nangumbila taphinze tabulala nemabhontshisi lapha taphinze tayona porwane le kwachitheka incumbi yemandi bese tidlala khona ke lapha ebusuku ngoba khona la sitive khona nje setikhala tilwane tsine sijwayele kutibukela kubo TV tenda tindvo letinkulu tiwisa tindlu tiwisa sihlahla kulamafilimi manje vele asiso silwane lesingase nje sijwayele ukuthi singasibona futane nathi uma bangamane basheshe bede batithathe laba bukene nato tingaze tenda umonakalo ngoba nje nalana kuyabonakala umbila ticalile kudla lapha tindlovu bamemeda manje bani bebaba nengilamgwacweni bathi ningasaphumi la etindlini tindlovu sethi la ekhaya Nenda njani asikaphumi sahlala la etindlini ngathi mina labantwana ngoba ifoni yami naye abafonele bemthetho babatshele ukuthi nati indlovu bangasita bete batodithatha sahlala vele kwashaya 12 solosle ngiko lo yini lo bese kuphakamisa mhlambe kugula kumlomdzala phakanyiswe ngileti indlovu ngoba tivele ngiyatesaba mina ukuthi nabathi ungaphuma ebaleni uthathu uyaphuma ikubambe ikubulale. Hey mina ngibuya ngalapha itolo ngiva bupoporoporo ngithi nginabantu betinhlangano bafuca lo moba la mase ngiphuma kuyachuphe ngisihambe ngaba labo galagala kuphela mangiphuma ngibona sengathi truck inelilambu yakhanyisa la tulu emva kwaloko ngibuyele ngilala abe kusele ngikhanza umbili uphelile nje bantu abengwenyama bekuyini ngani lendvulo ngathi truck bekuyingathi truck mase ngivele kusele ngikhanza sokugage bulongo itruck ikake bulongo lapha bathi indlovu tihambe tabheka tishumbile bobhanana bomakhelwane lapha shothi bekukutse kakhulu bekukutse kakhulu ngumnyenyamanga mabasithi indlovu ngoba lento beyinelilambu la tulu ikhanyisa mina ngithi truck nje sasicale kubonakala itolo mzambama ngabo about 7 o'clock tabonakala tilanga ekhathi sibona isecurity yami lesebenza so umkhulu umonakalo lo wendekile ehlele sibe it's very damaged. So about an hectare umoba kude sephuna ngisho letimbanzi so nawubuka ke kusi rathun le tawulandzela itawuba khona ni rathun kude rathun le tawuba khona sekubita silensim tamasimi yonda igaping kuwo itolo lokube sikhuluma mhlebe sive lo mhlambe lo performa kahle but kusibusele emuva lokho nje seyiloss ngalabanye amagama sisebenzile lapha sifake kumanyolo safaka imithi safutha but now soyabuka nyalo seyiloss lendekile. Kanti ke betilwane bashito ukuthi sebakhona ukutibona letindlovu ukuthi engabe tikuphi futhi itendane bashito ukuthi batawuzama ngatotonke indlela ukuthi letindlovu letitfolakale basixwayisile ke sive ukuthi bangasonzeli batinikele ngetinjandlovu noma batishaye kulandzela kusithi ingoti kakhulu. Inzebente channel Maswati ngijustice wakadlameni ngimananga.